ntimukagereranye Rujanga na Baleine. Iri ni ryo jambo Kenisi avuga asubiza umuvugizi wa Rayon Sports. Umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United Bwana Kakuza Nkurunziza Charles uzwi nka Kenisi yabwiye amagambo akakaye umuvugizi wa Rayon Sports amusubiza ku byo yari yatangaje, aho yagereranyije abakinnyi ba Rayon Sports iri kugura n'Injanga mu gihe Gasogi iri kugura za Baleine. Anemeza ko Rayon Sports ari rumoroke yacitse amapine, Gasogi ikaba igare rigenda. Ubundi Rujanga ni ubwoko bw'agafi gato kaba mu mazi, mu gihe Baleine ari ubwoko bw'igifi kinini kiba mu mazi gitungwa n'udufi duto turimo n'Injanga. Aya magambo afite ubukana Kenisi yavuze nyuma y'umuvugizi wa Rayon Sports Jean Paul Nkurunziza yari yatangarije kuri Radio Rwanda ko kugereranya Gasogi na Rayon Sports ari ukwibeshya cyane kuko aya makipe atari ku rwego rumwe. Agereranya Gasogi n'igare mu gihe Rayon Sports ari nka remoroke. Kenisi uzwiho kutajya aripfana by'umwihariko kudaha agahenge bavuga kuri Gasogi United abereye umuyobozi, yasubije umuvugizi wa Rayon Sports muri aya magambo: abantu bazajya baheranwa n'amateka bahuma amaso, abafana bababuze kureba ejo hazaza. Ejo numvise wavuze ngo Gasogi ni igare, gusa nta kibazo, Gasogi ni igare ariko ni igare rigenda. Ibyo Rayon Sports agereranyije na rumoroke mbona imeze nka rumoroke yacitse amapine itagize ikintu na kimwe ihagazeho. Ku bijyanye na rutahizamu Bola Lobota uherutse gusinyira Gasogi United, Jean Paul Nkurunziza yavuze ko iyo aza kuba yarifujwe na Rayon Sports atari kwerekeza muri Gasogi United. Kenisi yavuze kandi ko Rayon Sports nta bushobozi ifite bwo gutwara umukinnyi Gasogi United. Anemeza ko utagereranya Bola Lobota na rutahizamu Nihoreho Arsene wavuye muri Olympic Star uherutse gusinyira Rayon Sports kuko ari nko kugereranya Rujanga na Baleine. Kenisi yakomeje agira ati Rayon Sports niyo ari kubona ubushobozi bwo kugura zahabu yitwa Bola Lobota, uretse n'ibyo nta n'umukinnyi mu mateka ya Rayon Sports yagize umeze nka Lobota. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu. This is Slim Jesus Entertainment.